Kraksalo Manithang Molsom cameo Kwtal community hall Swnamjaknani Bagwi Jagathaino visit Khlainani Thangkha CEM Purna Chandra Jamatia bini Logio Tongkha Zonal chairman Khobwi engineers rock visit Khlainani Khlainani Thangkha CEM Purna Chandra Jamatia Shaka Khobilung ADC Manithang Molsom camini Lukorok Shakangni Shimino Shani Faimani Borongni Amsio community hall Swnamjaknani Bagwi Aboni Bagwino Kraksalo Jagathai visit Khlaijaka hanai Buskangni Talono Foundation Stone Khlaijaknai hanai Kumpulang edisi village ni Amsayo Manithang kami Manithang Molsom kami wasang Khaishok Khajak sini joto oro area ni leaders of Tongkha sini Zonal chairman sub zonal chairman sini party ni block president chong Tongkha sini oro Molsom rai Tongkha sini oro kami ni chokdiri rok Tongkha sing oro jaga visit khai payment hingke kaisa ne buskangmo sing kaisa oro jaga o community hall kedeng ma long time boroni demand tongo je community hall kaisa oro jaga khaidi noi salai mene phiaba sing processing khayo onek time nakha nge tabok sing tagni mase hai ke ba February mas ni protham chaptani bisingo no sing foundation oston link program khaine already sanction ungjak 500 seat 500 seat ni kaisa community hall oro naithok ke tangnani bagoi tini chini engineer rogu phaisok phaijak nge bo location bahike nanai bahike milinai bahai rok nailaibe tini fix khaiklangnai haini bagoi tini ching visit khalai phaika o visit do ching o ground ni situation rok nailaika biang digi bahike position go thonai rok naiwe जों ताबक दाइति नमो सामुं चैनाय बसकां 1.5 बोसोरनि बिसिनो अरो कम्युनिटी हॉल पूरा कंप्लीट ngui थांनाय अमा हाजाके जों ताबक या प्रिसियै दं आबायकन आशल CEM Purna Chandra Jamatia no karibo manjaka zonal chairman Jyotish Jamatia block chairman the engineer no Khobwi te kubuna dong rok bureau report Chini Khorang